Pozdrav svima! Dobrodošli na kanal Semverske kuhinje koja prezentuje brze i jednostavne recepte. Ukoliko ste prvi put na kanalu, kliknite na zvonce, prijavite se da zapratite kanal da dobijate obavještenja o svakom novom videu. Svima onima koji su uz mene, ja se od srca zahvaljujem na podršci koju mi pružaju i puno pozdrava za sve vas. Danas ćemo da pripremamo gulaš. Danas ću da vam pokažem kako ja pripremam svinjski gulaš. Vi možete da upotrijebite meso koje vi želite, jujetinu, govedinu, svinjetinu, šta vi volite. Ja sam upotrijebila svinjetinu pa ću vam prikazati kako ja to pravim. Evo i sami možete da vidite, može da se posluži sa kuvanim krompirom, sa pireom ili sa makaronama, sa rižom, sa knedlama. To je zaista do vas kako ćete poslužiti, ali imate mnogo načina i to je zaista jedan divan ručak. Jednostavno se pravi, potrebno je dugo vremena da se udinsta samo, tako da nećemo trošiti puno vremena na priču, nego idemo na rad. Detaljan recept imaćete u opisu videa, pa idemo na spremanje ručka. Prvo trebamo da isječemo meso. Evo vidite kako sam ja isjekla, znači to su neke srednje kockice. Ako isječete puno velike, treba će vam duže vremena da se gulaš udinsta, a i ovako mu treba minimalno 2 sata, tako da nemojte pretjerivati sa sitnjenjem, znači neku srednju varijantu. I šargarepe dvije sam, vidite, izrendala. Zelenu papriku sam isjeckala sitno, sasvim sitno sam isjeckala, vidite. I sada ću da sitno isjeckam crni i bijeli luk, pa idemo na pripremu dalje. Kada sam luk isjeckala i crni i bijeli, ja sam to na blenderu radila. Stavila sam jednu kašiku ovako u drvenu masti da se ugrije i stavila sam luk da se dinsta. Ja sam stavila mast, a vi možete da koristite maslinovo ili suncokretovo ulje po vašoj volji, po vašoj navici, ali ja ovog puta koristim mast. Evo vidite, kada je luk malo odmeknuo, onda ćemo dodati papriku da se ona malo prodinsta i onda sve lijepo pomiješati još par minuta. Posle par minuta dodamo i šargarepu i onda to sve izmiješamo. Ja sam u međuvremenu dodala možda malu šolju vode, eto toliko, čisto da bi se ovo lijepo prodinstalo. Znači ako trebate po malčice dodajte vode da se samo ovo lijepo udinsta. Jako je bitno da se dinsta na srednjoj temperaturi, znači nemojte pojačavati temperaturu. Na jednoj srednjoj temperaturi će se lijepo sve udinstati. Što se tiče količine luka, što više luka to je bolji gulaš. Ako ne volite bijeli luk, vi ne morate da ga koristite. Ja ga inače volim, a i o zdravim dejstvima luka nećemo govoriti, pogotovo bijelog luka. Ovo je jedna najbrža varijanta pripreme gulaša. Što se tiče same pripreme, naravno potrebno je vrijeme da se on udinsta. Paprika i šargarepa su se prodinstale, onda dodajem meso. Tako. I dodajemo sve potrebne začine koje smo pripremili. Dodamo sada crni biber i so. Po jednu kašičicu crnog bibera i soli sam stavila. Zatim 3 loborova lista i peršu na kašičicu. 4 kašike aleve paprike slatke. Vi ako volite ljutu, vi koristite ljutu. I ovdje imam pripremljene 2 kašike suvog začina, odnosno vegete. Stavit ću samo polovinu sada i sve to lijepo izmiješati. Vidjet ćete, sada će meso da pusti svoju vodu, poklopit ćemo ga jedno 10 minuta, neka se tako krčka. Tako, posle par minuta otkrijemo kako se to fino dinsta. Sada ćemo ovdje nasuti 1 litar vode, promiješati, poklopiti i pustiti sat vremena da se ovako krčka. Na tihoj temperaturi, to je jako bitno. Posle sat vremena to izgleda ovako. Vidite, još uvijek ima tečnosti. Tako se lijepo krčka, dinsta. Kod mene je smanjeno na najnižu temperaturu i tako se lagano dinsta. Ja ću ovdje sada dodati još pola litra vode. Dodat ću onu kašiku vegete što je ostala. Promiješam ponovo
i ostavit ću još sat i po vremena da se krčka uz povremeno miješanje. Posle sat vremena, dok se krčka gulaš, uzmemo 3 kašike brašna, to je nekih 60 grama otprilike, dodamo malo vode da možemo toliko da razmutimo brašno. Jako je bitno da stavite hladnu vodu, da se ne bi napravile grudice. Razmutite brašno i to dodate u šerpu sa gulašom. Znači ne brinite se, ako stavite malo više brašna, ako vam bude gušće, uvijek možete u šerpi dodati vode. A ako vam bude manje, ako vam čorbica bude i dalje rijetka, možete uvijek da dodate ponovo ovako da napravite ovu takozvanu hladnu zaprašku i tako da napravite gustinu čorbice koju vi volite, koja vama odgovara. Sad uzmemo lijepo i preručimo ovdje i onda dobro izmiješamo. Jako je bitno da se to sve dobro izmiješa i onda ćemo ostaviti još onih pola sata da se to fino ukrčka sve i ručak je gotov. Evo dragi moji, naš ručak je gotov. Pogledajte kako to lijepo izgleda. Ja sam poslužila gulaš sa kuvanim krompirom, isjeckanim na krupne kocke i na kriške. Gulaš možete služiti sa krompirom, sa pire krompirom, sa knedlama, sa makaronama, sa rižom, znači možete da uzmete u prilog šta god vi volite ili želite. I naravno sezonsku salatu uz to, ko šta voli, zelenu salatu, predaj salatu ili čega je već sezona. I ručak je fantastičan. Pa izvolite dragi moji, ukoliko vam se svidio video, prijavite se na kanal, podijelite sa prijateljima i budite mi zdravo, pa do sljedećeg videa. Pozdrav!